Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Muqim, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Qadir,
يا منتقم يا بالسلام المبين لنقطة التعليم يا ضامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكن يا ضامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكن يا
Demikianlah kita saksikan bersama penampilan dari peserta dengan nomor 09, peserta dari Majelis Taklim Nurul Mukminin Kecamatan Tambun. Hidup Tanto.